نقري مسخ غري هلو خبري مسخ غري هلو خبري سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو صبوك تكونو ناي وترو تمنيتان بهجنانيو لمون كم وترو أقدس زيناتاتن كمون تنتنان هزالكم قريبنا لنا كسام مودتا أمسانا صنحو لايك بمقبار دمان نجمر نابلكو. Let's start here بزن نجمر. If I can just say, like, what the hell is going on with European League? Keir Starmer saying we're going to send British troops. Their entire military is smaller than the U.S. Marine Corps. The country is dying economically. All those countries are dying economically. Like, what are they thinking? What is that? Is that a... مزيتاك كارلسوني انتاي زبل زلو زم يوروبيان مرحت انتاي وريدوهم زلو. Yeah, good point. أبز channel ونكتس على قوم مزبرك يعني انتاي وريدوهم زلو زم مرحت ناي أوروبا. ناي يوكيسي سراويت كسدد يعني يوكريني اللي فكرة ليلو. حنتي ملو سراويت ناتو ما كنت حدا مارين كور حدا كفلا سراويت دي ولا تاكن بلون غلايلونا مارين كور تم تفلتو وتدراوي كافرتو زلكم نقرنا كنت حدا كفلا سراويت دي ولا قالنا أمريكا يكون زغلتي تغلى سراويت زلو سلازوي إزن بلد حن بحفشة سراويت زبالي بلون بقط أباد ما زموت زلو هجراتنا نزارب زلنا انتهي تسأجمهم دل عقمهم كم تأطروا زفت نزلو good question تعبت بقطو أنا كتسأل مسحاتك انتهي وريدوهم زلو هي زبلانو أنا ترى يجينا يكون كم زبرايوم everybody is asking this question انتهي تسأجمهم زم أوروبا هجراتهم يموت هالله بقط أبا حماق هالله political رقاتي بلومن حزبهم ينقل كلالو كل نجار حماق هالله but أوروبا سلام كي كركب أي دليل يوم زلوا نكوينات أمانة كده فنري مالنا انتهي تسأجمهم انتهي تتعقم مسكن اسمع يوم ده انتهي بروم أبزي posture? Is it a pose? Well, I think it's a combination of a posture and a pose and a combination of also being simplistic. I think there's this, this sort of notion of we've all got to be like Winston Churchill. The Russians are going to march across Europe. I think that's preposterous, by the way. We have something called NATO that we did not have in World War II. Do you think the Russians want to march across Europe? 100% not. I think right. I mean, like, why would they want that? I wouldn't want those countries. Like, why would they? First of all, why would they want to absorb Ukraine? For what purpose? Exactly. They don't need to absorb Ukraine. That would be like occupying Gaza. Why do the Israelis really? بحفشة انتهي زبزلو زي ستيف فيتكوف تي فلوي نيغوشيتر ويون فلوي نتقدينا يوكرين نيغوشيت كجبرنا براشا قيد زنبرة فلوي لو قربنا دونالد تراميو زارب زلو عينت حبريتا زهجي اب نورمال زينا يوصوني اب نورمال فوكس نيوز ديو ولا فيس نيشن ديو ولا سي بي اس ديو I don't know CNN ديو كم زي عينت قلت زخون حبريتا نخزارباي حتوهم نيم سلمتاي كل زي قراري كانت أجندة ناتهم زتكم ترايم كحتى زغلهم بر exact اللي تايسم أنتم راح تأي حتونيهم that's why دما is a podcast is بحال زلا على viewers زلوا سبت زيادة podcast كسم زلنا تناي CNN أي BBC بزوج سمع زي ده اللي مهنياتهم قراري صوب أجندهم زي سالة تراي سلدهم صوب أجندة يزبل زلوا بزسمعون بجمريا تم أوروبا سلم تايم للعامهم زبطة ترزلونا بنت بريطانيا روسيا كان تايت قوم زبلهم وقت تاريخ قدم أبتكالي كونات علم كايت كلوتي وينستون تشرشل زبحال زنبرة زجبر استواتو ناتو موديل تقتيلهم لتكونات إنجليز عبت راس لتصوت حجون كم وكونيهم زفتني له جي إذا حلمي أبتكزيات بريتش إمباير عبينك سنة نيرو بريطانيا لما أبها جري نيرو لومي حوت أزغون هجري مسكالوت مزبع الرشا وتدراوية عمي فتسو كمتاتن زغله عمي كونن زلو نشتيا جريو كطبعا هتسباي كونن وتدراونا عمنات ما كمل حسهم حليفهم كالك كبروز قول يلا اوكي ازت رياليتي بمقطع الكريا قال عسرت زين تايمز بلوتهم اوروبا حجنا من تزارب تسمع كام تحري يوكرين نبي اوروبا يقتل بوتين انت خبري بوتين سي نابزيم بوتات زيم كم تصغر كون زي كل نيتو زبالك كلنا نيتو يفرسني له نيتو يوكرين قال نيتو كون تخالي اوروبا قنا قال نيتو زلز كم يجرو من دراما سرح وزلو زي اللي كنتات يوم زقال نزلوا له حدا دما تقبلت غازيتنيا انت كجبرك خوزدني له نزن هجرات اوروبا زينسي تنكالو اوروبا سي انا كمان بعلن احنا كمان يموسدنا ينقدف نسيل انت اخذ جبران نزن اوروبا زين وسيت كايز بلوز الحكي امين زي اوروبا اندري زلنا ولا حنت ما حدا يبلو ولا حنت يبلو انت هاتربلو حزب خطور حزب غمير كا ما حدرو ديفتو حزبك حس كان ده هاتجبرو باري ياخذ جبرو ولا انت ስለዚህ it's inconceivable بلوز انك تحاسبون كبيدي يقداتي اللي اوروبا نزي ነገር እዚ በፍንጫነት ህዝብ ኣብ ኤሮጳ ዘሎ ከምነ ይፍትናሉ
ፑቲን ስድሕሪ ዩክሬን ናባና ክመጽ እዩ ዝብል ዘረባ ማለት ክኸውን ዘይክእል እዩ እንዳ ኣገብር እዩ ክመጽእ ናብ ኤሮፓ ሽግር ደልዩ ስቃይ ደልዩ ቁጠባ ሕማቅ ዘሎ ከመሓድር ደልዩ ስለዚ ዩክሬን እታ ቦታ ንሱ ዘገድሶ ቀደም ቀይሕ መስመር ዝገበሮ እቲ ነቲ ቀይሕ መስመር ክሰምዕ ስለዘይከኣል ተገበረ ኩናት እዩ እቲ ኩንነት ድማ ናብ ኤሮፓ ይኹን ናብ ካልእ ዘምፅኦ የብሉን አንለስ ወይ ንሳቶም ባዕሎም ፕሮቮክ ገይሮም ንኩናት ተደይዓዲሞሞ ናባቶም ናብዚ ኤሮፓ ገፁ ፑቲን ድመፀሉ ዝኾነ ይኹን ዲዛይር የብሉን ኣብ ዓዱ ዝኣክል ፀጋታት ኣሎ ኣርክቴክ ንላዕሊ መዓት ፀጋታት ኣሎ ናብ ኤሮፓ መፂኻ ትረኽቦ ነገር የብልካ ንትርፈ ሽግር ንራሻ ማለት እዩ ስለዚ ኣገይን እቲ ነገር ድራማ እናሰርሑ ዝኸዱ ዘለዉ ኤክስፖዝ ዝገብሩ We want to occupy Gaza for the rest of their lives. They don't. They want stability there. They don't want to deal with that. But ኣብዚያ ግን ጌጋ ኣሎ ኣብዚያ ሲሑስ እዩ ዘሎ ኣቅሓሽ ልክዕ ከምዚ እስራኤላውያን ንጋዛ ዘይደልዩ ክልተ ዘይተሓዝ ኣይተተሓዝ ማይ ፍሬንድ ጋዛ ነዳዲ ኣለዎ እስራኤል ድማ ንህዝቢ ነቶም ህዝቢ ፈለስጢን ጋዛ ጉሒፎም ነቲ ጋዛ ክወስዶም ዘሎ that's different ዘይተሓዝ ምትሓዝ ጌጋ እዩ እስራኤል ዝደሉ ዘሎ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ብዝተፈላለየ ምክንያት ናገበረን ፈለስጢማውያን ሰጉጉን ቀቲሉን መሬቶም ወሲዱ ገዛውቶም ዘሚታዊ ዝቕመጥ ዘሎ ህዝቦም እጂ ድማ ንጋዛ ክጥርንፋ ስለ ዘለየ ዝገብር ዘሎ that's a completely different story እዚ ኣተሓሒዝካ ናይ ዩክሬንን ካልዩ ራሽያ ኣዝዩ ዓብ ሃገር እዩ ኩሉ ፀጋታት ዘለዎ ሃገር እዩ እስራኤል በንፃር ዋላ ሓንቲ ታኒካ ዘይብላ ዓዲ እዩ ስለዚ ገቢቱ ጥራይ ክነብር ዝኽእል there is no similarity here so ከተሓዞ ስለ ዝፈጠነ ክንሓልፈ የብልናን ከምዚያ ገይሮም እዮም ከሽክዑኻ ዝፍትኑ ነው ከምዚ ባለ the Russians also have what they want. They've reclaimed these 5 regions. They have Crimea, and they've gotten what they want. So why do they need more? Putin's a very smart guy. You know, someone said to me that I was talking to someone in the administration, and they said, well, you got to watch it because he's an ex-KGB guy. So I said, okay, what's the inference? Well, he's an ex-KGB guy. He could be looking to manipulate you. Says the ex-CIA guy to you. Yeah, Sorry. This was not an ex-CIA guy. Well, they all are. But effectively. And I said, look, here's how I see it. In the old days, the only people who went into the KGB were the smartest people in the nation. That's who went into the KGB. He's a super smart guy, okay? You don't want to give him the credit for it. That's okay. I give him the credit They for must it. hate you for saying. So ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኢና እንታይ ዝብሎ ዘሎ ናብ ራሽያ ክኸይድ ከለኹ ቀሪቦም እንታይ ኢሎምኒ ተጠንቀቕ እዚ ሰብ እዚ ብጣዕሚ መታለሊ እዩ ኤክስ KGB ስለ ዝነበረ KGB ማለት CIA ናይ ራሽያ ዝነበረ ቀደም ኣብቲ ሕብረት ሶቪየት ዓብ ስለያዊ መርበብ ናይ ራሽያ ዝነበረ KGB ዝበሃል ነይሩ ኣባል ናቱ ዝነበረ እዩ ስለዚ ከየተሃለካ ገለ ኢልዎሲ ድሓን እቲ ናይ CIA ዝነበረ ከምኡ ዝብለኒ ዘሎ ኣብቲ ዋይት ሃውስ ኢልዎ ኣነ ብናተይ መረዳእታ ብኸመይ ኮንኩን ዝሪኦ ኢልዎ ኣብቲ ግዜኡ ናብ KGB ዝኣትዉ ዝነበሩ እቶም በላሕቲ ሰባት ጥራዮም ኢሉ ስለዚ በልሕ ሰብ ምዃኑ ተረዲእኒ ኣሎ ኢልዎ ሓቂ ድማ ስዩ ዋላ እቲ ታከ ካርልሰን እውን ረኺብዎ ስለ ዝነበረ ብኸመይ እዮም ዝዘራረቡ ዘለዉ ስለዚ ኣገይን ፑቲን ብዛዕባ ብልሒ ናይ ፑቲን ዘረባ የለን ልዕሊ ኩሉ ድማ ፑቲን ክዛረብ ከሎ ሎጂካል እዩ ኩንነት ዘለዎ ዘረባ እዩ ሪዝነብል እዩ ማንም ሰብ ሰሚዑ ክቕበሎ ዝኽእል ዘረባ እዩ ዝዛረብ ከምዞም ናይ ምዕራባዊ ዓለም ኣብ ዚሮ ኣብ ዘይከውንን ህውተታ ዝኣቱ ይኮነን ዝኸውንን ዘይከውንን ናይ ፑቲን ኮንቨርሴሽን ተሰሚዕካ መብዛሕቲ ግዜ ምስ ኢኻ ትሰማማዕ ምክንያቱ ሪዝነብል ኩንነታዊ ዘረባ ስለ ዝዛረብ ዘይከውን ዓንዳሬ ትዕቢትን ገለን ዘይብሉ ኣብ ኩንነት ዝተመርኮሰ እዩ ዘረባ እዩ ዝዛረብ ስለዚ ዳትስ ዋይ እቲ ዘረባ ናቱ ናብ ምዕራባዊ ዓለም ክመፅእ ዘይደልይዎ ሴንሰር ገብርዎ ዝደልዩ ምክንያቱ ዘረባ ናቱ መብዛሕቲ ግዜ ሰብ ተሰሚዕዎ ክቕበሎ ስለ ዝኽእል ክኣምኖ ስለ ዝኽእል that's a big problem ትናቶም ግን ክኸውን ዘይክእል ሓሶስ ስለ ዝኾነ ክንደይ ግዜ ደጋግሞ ክሰልጥ ኣይከኣለን Stuff like that. But he is. I know. I mean, I'm very aware. So should we ignore it? I mean, and this is what I talk about with level setting the facts. ስለዚ እዚ ሓደ እዩ ንቐጥል ኣብቶም بمجان ساتهم كسم وزدلي معربا على مسكن اسمه. And welcome back to Talking Europe. Just about everybody in the EU institutions and national capitals can agree that business as usual is no longer an option when it comes to security. With the US stepping back from Europe and NATO and Ukraine under great pressure, the EU is mulling what looks like an ambitious plan to overhaul its defence policy. In theory, Rearm EU will raise 800 billion euros for this effort, but it's not clear exactly how all that money is going to be made available, nor how fast the effects of this are actually going to be felt. We're going to unpack the EU's
ሕጂ እንታይና ንሰምዕ ዘለና ኣብዚ ኤውሮፓ ሓደ ቢልዮናት ገንዘብ ከም ሓላልፎ ሓሲቦም ከም ዘለው እቲ ሪአርሚ ዩሮፕ ብዝብል ሓሳብ ማለት እዩ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኤውሮፓ ንምሕያል ብዙሕ ገንዘብ ከም ባጀት ኣመሓላሊፉ ከም ዘሎ እንትሕቶ ምስቲ ግሕምጥናን ዝሕታለን ናይቲ ውድብ እዚ ገንዘብ እዚ ክሳዕ ክንደይ ውፅኢት ከምፅእ ይኽእል ድማ ካልእ ሕቶ እዩ ገንዘብ ባጀት ክትስልዕን ገለን ከለይ ሓደ ነገር እዩ ባጀትካ ኣብ ግብሪ ንኸተውዕል ዘለካ ሲስተምስ ቅርጡውነት ከምኡውን ፅፈትን ፍጥነትን ክንምንታይ ይኸውን ዝብል ግን ከቢድ ሕቶ እዩ ክወፅዎ ድዮም ኣይወፅዎን ከማና ደኖ ምክንያቱ ክንደይ ገንዘብ ክትምሕጅውን ከም ብሓሳባት ኣብዘይ ውፅኢታዊ ነገራት ስለ ዝባኽን EU plan and this defense white paper, is it really the big leap that the European Commission seems to be selling it as? It can be the big leap if member states fall in line. So it's kind of, they put everything together that the European Union can offer to member states to make their security and defense work better. Everything that can be done, most of it can be done also with the qualified majority. So all the financial ideas that we have in the Riom proposal. But now we need all the 27 to come together and say, okay, we have a deal. That's the plan. We walk along. እዚ ዋይት ፔፐር ዝበሃል ነቲ ሓሲቦሞ ዘለዉ ሓሳብ ብኸመይ ከተግብሮ ምዃኑ ሓደ ፔፐር ወፂኡ ፕሬዘንትድ ኮይኑ ብዛዕባኡ እዩ ዝረብ ዘሎ ክሳዕ ክንደይ ውፅኢታውነት ከምፅእ ይኽእል እዚ ጉዳይ እዚ ተባሂሉ ዘሎ ትብል ብናትከይ ኣረኣያ ይብላ ኣሎ እንታይ ትብላላ እንተንሰማማዕ ኣይምኸፍአን 27 ሃገራት ኣባላት ሃገራት ክሰማምዓ ክኽእል ኣለዎን ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ሃገር እውን ጠጠው ከብሎም ከዘሕትሉን ስለ ዝኽእል ነቲ ኩነታት ኩልና ከረዳዳ ኣለና ናብቲ ተበግሶ ክንከይድ ኣለና ባይ ዘ ወይ ዳ ሓሳብ እዚ ብፍጥነት ዝተገበረ እዩ ዳርጋ ብተበተብ ዝግበር ዘሎ እዩ ብተብተብ ትገብሮ ነገር ድማ ኩሉ ግዜ ዝጎሉ ነገራት ክህልዎ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ግን ኤውሮፓ ከምዚ ሓውሲ ኩና ከምዚ ሃንደበት ዝኣተወካ ውራይ ከምኡ እዮም ዝጓዩ ዘለዉ ንኩናት ዘገርም እዩ ኣብ እንታይ እዮም ዝነብሩ ነይሮም ኣብዚ ዓለም ዘይነበሩ ብዝቐረባ ዝተወለዱን ኣብ ዝቐረባ ኣብ እቲ ኩንነት ሕጂ ቀረባ ዝተረኣዮም እዩ ድመስል እዚ ንነዊሕ ዓመታት ዝነበረ እዩ ግን ኣገይ መርሕነት ኣርሒቑ ዘይጥምቲ ኮይኑ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ብኤውሮፓ ኢኻ ትረክብ እዚ ብሓቂ ብቁዕ መርሕነት ከም ዘይብላ ኤውሮፓ ትሪኢኻ You've called for more decisions in defense in general to be pooled, to have more European decision making rather than national. You don't see a major change on that in the current proposals? No, indeed there isn't. So the proposal is quite clear, saying all the things that would be much better to do them together to close the capability gaps that we have, especially with the US kind of tracking back when it comes to cyber, military mobility, air defense, but also how much money we could save if we would procure together rather than being in competition with each other on the market. But at the same time, the proposal says, well, all of that doesn't interfere with national prerogative to do whatnot on security and defense. And that's kind of where we are stuck, where we have been stuck for the last 10 years. Just on that point, Ria Teras. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ እቲ ኣፅዋር ካብ ነይሩ ካድዩ ኣለዎም እቲ ኢንዱስትሪታት ንኣሽናሾ ኣለዎ ስለዚ ንዑ ከመይ ጌርካ ኮኦርዲኔትድ ብዝኾነ መንገዲ ከተዕብዮ ትኽእል ኣብታት ክስራሕ ክኽእል ኣለዎ ወላ እውን ክንገዝእ እንተኮይንና እውን ክንበብ በይንና 27 ሃገራት ከይድና ኣብ ንሓትዕድና ተወዳዲርና ግዜ ነባኽንን ብጅምላ ክንገዝእ ዘይንኽእልን ብሓደ ኮይኑ ኮኦርዲኔትድ ብዝኾነ እንተዝኸውን ነይሩ ዲስካውንት ክትረክብ ትኽእል ባርጌኒንግ ፓወር ክህልወካ ይኽእል ነቲ ዋጋ ንክጎለልካ እውን ክፀቕጥ ክትገብር ትኽእል ኣብኡታት እቲ ደይምርድዳእ ኣሚን እዚኦም ሃገራት እዚኣቶም ነዊሕ ዓመታት እዮም ብሓደ ነይሮም ኣብቲ መሰረታዊ ነገር ክሳብ ሕጂ ኣይተሰማምዑን ኣለዉ ኣብቲ መሰረታዊ ነቲ ኤውሮፓ ንቅድሚት ክወስዳ ዝኽእል ኣይተሰማምዑን ኣለዉ ንኣብነት ፋይናንሻል ማርኬትስ ሃርሞናይዝድ ኣይኮነን ዘሎ መዓት ፋሕፋሕ ዝበለ ፋይናንሻል ማርኬት እዩ ዘለዎም ዳትስ ዋይ ድማ ምስ ኣሜሪካ ክወዳደሩ ዘይክእሉ ምስ ቻይና እውን ክወዳደሩ ዘይክእሉ ሓደው ጥምር ዝበለ ብሎክ ኮይኑ ስርሑ ክሰርሕ ዝኽእል ከም ብሎክ ወይ ድማ ፋሕ ኢሉ ሓደ ሃገር በብሽጣሩ ዝኸይድ ተዝኾንካ ኣይምኸፈን ነይሩ መንጎ ስለተረፈ ኣብቲ ቀንዲ ኣገደስቲ ነጥብታት ትዝድለ ስልጣን የብሉን እቲ ኤውሮፓ ህብረት ስልጣን ንከይህልዎ ድማ ሕጂ ንከይገብርሉ ድማ ተፀገም እንታይ ኮይኑሎም ነቲ ኮሚሽን እምነት ኣብ ልዕሊ እቲ ኮሚሽን ጎዲሉ ዘተኣማምን ኮሚሽን ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ንህዝቢ ከገልግል ዝኽእል ነተን ሃገራት ድማ ሙሉእ ከገልግለና ይኽእል እዚ ኮሚሽን ኣብ ብራስልስ ዘሎ ዝብል እምነት የብሎምን ቢሮክራሲ ዝበዝሖ ዘይቅርጡ ኣካይዳ ዘለዎ ረብሓ ናይ ህዝቢ ድማ ከቐድም ዘይክእል ብስፔሻል ኢንተረስትስ ዝተባሕተ ቦታ ስለ ዝኾነ ተን ሃገራት ስልጣነን ክብኦ
دليت يبلن سلطان كمال ساد أمبر توسخ السلطان كبوانة كوميشن دليت يبلن. What about this national security prerogative? Does that need to be reformed? Well, I don't think we need to change the system in the times of war. We need to use the system we have and make it work better. And for my appetite, all these discussions are very nice, but they are not concrete enough. White paper is very general. The Rearm Europe talks about the possibilities, but not commitments. From my taste, it should have been, the white paper should have been having a clear threshold for the countries for the defense spending, which can be enforced. Would it be 2%, 3%, whatever? It is not in there. Yeah. So what makes the countries invest in the defense? Because that is what is needed. It's not about what we can do together first. It's about how every country can prepare itself for defending Europe. Again, تزربا من تايز ودق زلو أب زربان نا بلا بلانز بس حدا أمبر concrete action نخنوسد نزربا لك زي كنا زلنا أتكونتات ناي مزراب وانو حليفي يجي سقوم تتوسد لواني يقول إت وايت بيبر تصحيف زلو ونتقوني أب تقولو تاد أمبر أب مبتعتاتن أب تبقسون أتريرو تزربا يكونن سلازي ناي ستوك كن زربن قال ملن عملنا عمتات يوم تزربا يودان سلازغوني سقوم تام موساد جن أوروبا مرة يتسقم زلو زغاتي بزحنا يتنهجرات كلن هجرات دم حد عين تربح اللون مالتها يكون عملت كويناتنا يوكرين راشيا كبهال كله تم بالتيك ستيتس بهالو كمون زم نورديكس بهالو بقى راشيا خطوط أنا تخليها نجد نقول هنجبر لنا قبل كله تم دلو سبين برتغال طليان غريق كلا كلهم قد كلا صويكم دو برنبت عايت بقولوا راشيا كتورة يتدلي ولا قال يتدلي بعالهم تفتروا زلهم دراما يوصل إذا يتربشونا بسلام كم عمل قدافنا نبعالهم معبالة سلا تودعكم كنت معبلوا سلا زي تقولوا نتوم نكن معبلنا في التنزلنا أي تربشونا خايب للو تم دبوب زلوا مهنياتو مسراشا بس ما عملنا نبرنا يرنا نعجون كنا نبرنا غلينا أبزي تدلينا وق دراما أي تتونا زبل حساب قالوا بدبو سلازي انتهي تسقم تي أوروبا حد عينت أجندا يكونن زلوا حد عينت ربح يكونن زلوا تي نتكوينات كده فوق أبتنا كوينات منفس رايزنا برزولو بدأوا دماء تناي كوينات منفس آياته من الله ترجعوا بجاهم زي كون أجر جرجيركم أبكالا يتوتونا بزي نسوق طباتنا أصلا كفي زلوا زبلوا خالو سو أمون جوزيوم استفل عليه حيلتات كم يجر كاكد كي تخلي تحطه جن إذا خازف فرهم نتبخالو بزسمعج. In Europe responding to this ceasefire, they interpret first, at least in the media, as take it or leave it deal to the Russians. So there was a great deal of excitement because the assumption was the Russians can't accept this, and once they don't accept it, the US should go after Russia in a big way. So in other words, the US should return and come back to our side of pursuing a long war instead. And then you had Starmer, he built this into the narrative that, well, Zelensky showed he wants peace, but now Putin does not. So exactly. كم تريوز لهم بروفيسورس جيفري ساكس كم ما بروفيسور جلن ديسن يوم زيوم في لاي بروفيسور جلن ديسن بأوروبا خوينو نزوك نتاز بسافي حوز تقاوميو بزح شجرات ون زقات وزنبريو حجيجن زبنا دونالد ترامب كم دليت كاسلو زخنا كله تصبق كوين تفتح مالتيو انتهي زبل زلو ما رحتنا أوروبا نتاع دونالد ترامب مس ناي دونالد ترامب لوغ مس زلنسكي مس سمامعي حجي تاكعسو أميدانا راشيا بوتين يقبلوا ينتقون زبل زربا أمانة يم شون كل اللي بلواني رم سلمتاي بوتين حرايك ولا يكونن شو دونالد ترامب كتسأل أيو أبغون ناقين نتقينات كحق زي زبل calculation جرام كل جزية تامنجو دونالد ترامب بوتين زجبر زلوا ركب كفر استرام زلوا زلون صرحوا زلوا ميديا دما نعود رأيو كستناقد كأنجز دل زلوا بأسناتهم ترى كأنجز دل زلوا ركبناتهم زربناتهم مررناتهم على رجيك يقين وزلوا يجي أجت أمجن ولا ونت بوتين زبلوا حتى راشا أمريكا تقبلاته دونالد ترامب تقبلهم هنياتهم تون كومن سنة زغتل سلزخانة. It has been used for everything it's worth, but of course, coming from Trump, something else is being said. He said, he's optimistic. Putin respects America, and Ukraine shouldn't have picked the fight. In his words, was a much more powerful adversary. But what is there where is the scope for compromise here? I'm curious because neutrality, it encompasses a lot. It's security guarantees. It's any peacekeepers on the ground. All of these are issues related to neutrality. Of course, with the territorial disputes, there seems to be some more leeway, or at least there could be some in terms of where the administrative borders are pulled, because Trump said that we'll be talking about. بحبش تسأجم سفه زخانة حتى تجلوا ويو نيك تفتحوا ويونا أولا نقطة بس حتى تعلق من لسلو
مقراص خص تراي نخد قبر تراي لكم كاس نحوار نخد قصلون بزح نقطات لونا من حتونا عقب سلام بوجن راشا تقلاله تقبلنا يبلونا اوروبا سراويت كاتو قبل قالو اوروبايان ما يوكرين ناص حقريو ندحرس عقب سلام يدلي ندحيلهم كأتو يخلي زبل زربالو ስለዚህ بزعبات مريت توسيدو زلو بزعبا سمايات انرجي كلمه كل تنغرات مع حتوتا سلو زلو زي بخمي كبر خل توسيد زل مريت كعم negotiation كاتديو بزحتوتات يزلعل land, and we'll be talking about power plants. I'm assuming this is the Zaporozhye nuclear power plant, which is under Russian control, and it's on its side of the Dnieper, a bit too uncomfortably close to Crimea. So where do you think is a possibility to meet halfway? Would it be on the security architecture, or how do you view, well, how much room is there for actual maneuver for both sides? First, let me say what Starmer and Macron say makes absolutely no sense to me at all. The British almost never make any sense to me anyway, I have to say, in everything that they say, because the bellicosity, the Russophobia, the lack of any sense of diplomacy, it has 200 years of history, and it's very sad and unrealistic. But in terms እንታይ ዝብል ዘሎ ፕሮፌሰር ጀፍሪ ሳክስማ መጀመርያ በቲ ትብሎ ዘለካ በቶም ብሪጣንያውያን ክጅምርቱ ኮይነ ንሶም ዝገብርዎን ዝብልዎን ኣይርዳእንን እዩ ወላ ሓንቲ ትርጉም ዝህብ እውን ኣይኮነን ትርጉም ክትረክበሉ እውን ኣይትኽእልን ኢኻ ካብ ፅልኢ ናይ ራሽያውያን ዝተበገሰ ተዘይኮይኑ ካልእ ፍሉይ ትርጉም ክትበሉ ትኽእል ኣይኮንካን እንታይ እዩ ከምኡ ዝገብሮም ዘሎ ናይ ብሪጣንያውያን ንማንም ሰብ ዝገርሞ ዘሎ ምስ ራሽያ ዘራኽብ የብልካ ክሳዕ ክንድዚ ዝህውፆም ዘሎ ሓይሊ እንታይ እዩ ካልእ መንገዲ ከናድዩ ዘይክእሉ ንኻልኦ ዘይገድፍሎም ንስኻ ጉዳይካ ዘይትገብር እንታይ እዩ ነቲ ኩነታት ንምርሳን ላዕልን ታሕትን እቲ ፕራይም ሚኒስተር ካልእ ኣጀንዳ ከም ዘይብሉ ኣብዚ ኩናት ዝጥራይ ዝፃፋእ ዘሎ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ an expression of what's actually happening, it's delusional. The idea that Trump made a take it or leave it offer and that the U.S. was going to, quote, rejoin the war is completely delusional. Trump and the United States are not going to rejoin the war with new packages of military aid and an extended war in Ukraine. The United States, in its current political, fiscal, military, geopolitical conditions, is not going to do that. Why the Europeans believe that, I don't know if they believe that. Why they express that in public is beyond me. Because being wrong all the time, as the British and the French are, does not seem to me to be clever bargaining. ብሓፈሻ ክትሪኦ ከለካ እቲ ኤሮፓ ዝበሃል በቃ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝከኣተሎ ዘሎ ፅላለናቶም ይረኣዩ እዩ ስለምንታይ ነቶም መራሕቲ ናይ ኤሮፓ ክረኣዮም ኣይከኣለን ወይ እውን ደይ መደይ ኢሎም ከም ይመርፁ ኣለዉ ካልእ ኣርስቲ እዩ ብሓፈሻ እቲ ንሪኦ ዘለና እንድሕሪ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ሓሳብ ወይ እውን ሓደ ፕላን ኣውፂኻ ንራሽያ ውሰዶ እንድሕር ዘይተቐበለ ኮይንካ ድማ ኣሜሪካ ናብቲ ኩናት ክትሳተፍ እያ ዝብል ማሰጦ ምስ በለት እያ ክትሳተፍ ተሳቲፋ ከንታይ ለውጢ ኢኻ ተምፅእ 3 ዓመት እኮ ከም ሕሱም ተሳቲፋ እያ ልዕሊ ኩሉ ድማ ናይ ዶናልድ ትራምፕን ናይ ኣሜሪካን ስትራቴጂካዊ ፎከስ ኣበይ ከም ዘሎ እናፈለጡ ከለዉ ከምዚ ይፅበዩ ምህላዎም ከምዚ ይዛረቡ ምህላዎም ዘሕዝኑካ እዮም ኢሉ ክትርድኦም ካይትኽእልኒ ኢኻ ማለት ማንም ሰብ ክርድኦም ዝኽእል ኣይኮነን ስለዚ እቲ ናይ ኤሮፓ ኤሊት ናይ ዩኬ ኤሊት ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ናብ ጥፍኣት ምንውጥቀቶም ተደይኮይኑ ዝኾነ ይኹን ኣስተዋፅኦን ውፅኢትን ከምፅእ ዘይክእል ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣገይን ብተደጋጋሚ ካብ ዝተፈላለየ ወገናት ንሰምዖ ነገር ዘሎ ሓደ ዓይነት ዘረባ እዩ እቲ ዕብዳን ናይ ምዕራባዊ ዓለም ብፍላይ ናይ ኤሮፓ መራሕቲ ኤሮፓ ዶብ ሰገረ ምዃኑ ንቐፅል ካልእ እውን ከስማዓኩም እቲ ዘሎ ኩነታት ብፍላይ እቶም ነቲ ኩናት ዝደልይዎ ካብ ዝስምዑ I'm Tom Nagorski. Welcome to the Cypher Brief studio for another one of our conversations about the Transatlantic Alliance. Or what's left of it. I don't mean to be flip, but the big question at the moment that we're taking up is when it comes to defense, will Europe have to go it alone at some point? And if so, can Europe go it alone? We're joined today by Lieutenant General Ben. حتى زلو حجي تي نيتو تدقاقامي زلعال زلو إيروباسي أمريكا نتو نيتو تقديفاتو إيروباس بينهم كخدو خلودو نتي قعزو يخلو ودو نتي نيتو زبال كم بلوكو سيدم by the way نيتو مبال إيروبا قديفو مالو يجي ري ارم يوروب بزعبا اوروبا امبر بزعبا نيتو زربا
دارجا ناقودلي خير على بكوميشن درجة. Hodges, former commander of U.S. Army forces in Europe, a member of our Cipher Brief network, lives in Europe. And as always, General Hodges, it's great to have you with us. Before we get to that giant Europe-wide question, I wonder if we could start with an assessment on the news from this week. It's open when we're dealing with the Russians. They will not honor any really wanted a particular ceasefire agreement. Okay, and just before we leave this, do you have any hope, given the Trump administrations, they're clearly, this is a high priority anyhow, in terms of this current process, either for a broadening of this agreement or a longer-term peace? بعفشة تزربا زحلفكو نتتمسس على زربا سلس دوغمو كلهم راشا يتمنيا بوتين يمنيو دونالد ترامب مال حنت خمس ايكونن بلا بلا بمباليهم تسيم زربا سلس غونه اسكي بزعبا قصال نوتو كزارب كل سمعوا. I have to say I'm not very optimistic about this. The administration acts as if they think the Russians are serious about really trying to get to a peaceful solution that's acceptable to everybody. And I think for the Russians, these talks, the discussions about all of this, that is a vehicle for them to stretch things out, to create situations. ስለዚህ እቲ ኢሊት ናይ ኤውሮፓ ይኹን ናይ ኣሜሪካ ፔሲሚስቲክ ቪው ወይ ከዓ ኣሉታዊ ስምዒትን ኣሉታዊ ኣተሓሳስባን ብዛዕባ እቲ ዝካየድ ዘሎ ዘተይ ምስ ራሻ እዩ ራሻ ከተተግብሮ ኣይኮነትን ክትሰምዕ ኣይደልን እያ ከደገለ እናበሉ በቃ ጠቕላላ ኣሉታዊ ስእሊ እዮም ወሲዶም ዘለዉ እቲ ኩሉ ኩናት ክካየድ ከሎ ንሰላም ዝፅውዕ ዝነበረ ድማ ራሻ እዩ ናይ ኣፍሪቃ ልኡኻት ክመፅእ ከለዉ እያ ዲስከስ ክንገብር ንኽእል ኢና ብዲስካሽን ክፍታሕ ዝኽእል ነገራት ኣለዎ ካልኦት ሓለፍቲ ክመፅእ ከለዉ የስ ዊ ኣር ሬዲ ፎር ዲስካሽን ዝብሉ ዝነበረ ዩክሬን እዩ ዘተ ሰላም ዝበሃል ኣይደልን እየ ዝብል ዝነበረ ስለዚ ገይን ዘረባ ትሪእዎሎም ኩሉ ግዜ ነቲ ንሰላም ዝደሊ ሰላም ዘይደሊ ገይሮም ነቲ ንሰላም ኣይደልን እየ ምስ ራሻ ብፍፁም ክዛረብ ኣይደልን እየ ብዛዕባ ዝዛረበኒ ሰብ እውን ክቕበል ኣይደልን እየ ዝብል ዝነበረ ዘለንስኪ ግን ከም ሓደ ናይ ሰላም ልኡኽ መልኣኽ ገይሮም እዮም ኣብቲ ሚድያ ዘቕርብዎ ስለዚ ካብዚ ዝዓቢ ዓብ ትምህርቲ ክህሉ ይክእልኒ እዩ ክሳዕ ክንደይ ነቲ ኩንነት ኣብ ምግምጣል ሓይሊ ከም ዘለዎም ኣብ ሚድያ ስኽፍ ከይበለካ ድማ ከም ትብል እዚ ሓደ ካብቲ ልሙድ ትርዮ እዩ Military support for Ukraine looks anything but certain, even as Russia continues to attack its critical infrastructure, Ukraine's critical infrastructure with drones and cruise missiles. The Ukrainian military has been able to turn to Germany for additional air defense systems, one of them called the IRIS-T. Our team was given the opportunity to meet with an IRIS-T crew in Western Ukraine. بعفشا نريو زلنا ناي أمريكا حجز سلازي زحتله بحجون كما تسدي متسن سلدي في لازلو يوكرين نبي أوروبا تسجع نجرمن فلوي نزي اير ديفنس سيستم IRS تيز بحال نعقبهم يحطوا خمزلون لما خمزلون بزعبوس هذا ريبورت اللي بيقولوا سلازي أوروبا نتكون هذا مركب يقعي خمزلون. Air defenses in Ukraine at work. Rarely do you actually see them up close. This is a launcher belonging to a German IRIS-T air defense system. Its crew sets up close to vital infrastructure to protect them from missile strikes. Power plants, distribution stations, gas production stations, gas storage facilities. Russia has been stepping up its mass attacks across the country, like here in the capital Kyiv or in Odessa. سوز تريو زلهم ني اير ديفنس سيستم يو نت ميسايلاتن ندروناتن نقلملن مكلاخلي عند دما نتي كريتيكال انفراستراكشرز بالا قدستي بوتاتات كريتيكال انفراستراكشر كبر خلو ممزحت غزي ولا باور بلانت قلملن تبلك عندكن اسوار زفريلو بوت زلو بوتاتات وتحضرات زلو دعوتات يوم كان زكلا خلو حق المزراب نت كريتيكال انفراستراكشر كالاي درجه يمزبو قدامنا نت سراويتن وتحضراو عدك اسوار زفريلو زلو بوتاتات نتكوينات أدلاي زغون نوعيهم قدامنت كوب زغولو دحريو نت سيفيلاوي نجر كوكب زغولو حفشة حجز نمركب يمانن أجامن تقوى كم زلا يوكرين نرزلنا وزها قليلا يكونن أبز حجي بزقالة لما قدي كابكالو تجارات في أوروبا نفسهم تزخل نيرو بزح حجز مخالجن أوصل لدي تبص حزلو نجارات نمركب بقى بتعميهم زتعفو زلو بيمانن تقامن قويا زلو نتنا أمريكا قابنا مشفان مالتيو بعفشة ولا تير ديفن سيستموني هرميو. It can detect and engage several missiles or aircraft at the same time and has a range of up to 40 kilometers.
This video shows the destruction of 2 cruise missiles. I cannot say exactly which object they were heading towards, but it is a very large and important object for us. This launcher was only given to Ukraine by Germany recently and has already proven its worth. The markings shows the number of missiles intercepted. So far, the system has proven 100% accurate. But they are still no answer to Russia's ballistic missiles. For that, Ukraine relies on the US So زحجي نمانيو زي مسارح زي كاب جرمن دمتايو كساب حجي نتن زمصو ميسايلات ملو بملو كحرم زخالي زلو جن باليستيك ميسايل كون كلو جنا يريوني ونعو ولا حنت قبر كلنيتي باليستيك ميسايل زبال اتي برادار بقربه خطرو بدي تغلط حيتو زخيد فتنا زلو زبرت ميسايل مالتي برادار مبزحتو رادارات كنت حزيك المالتيو حجي كم ريو زلنا كم زون ماس بروديوس ببث كتفريون تخيل كاين بروحو دات خوينون ناي 4 كيلومتر رينج زلو اندحريلو ب 4 كيلومتر بتقوز حلفت رايو كتلاخل زخل يوكرين ما زي كجف هاجري ስለዚህ تير ديفنس سيستم كسع كندي كريتيكال كم زلون ايروبا دما ججف جنزب نابو ينفس خبرون نزو كنتات زقيرو يغايب كم زلون يزنقر مسغزيه بصحو دي ما يبصحوان كرايغن it's going to be a very important step fellow at the Ukrainian National Institute for Strategic Studies, which belongs to the Ukrainian President's office. Nikolai, it's good to have you with us. Ukraine now has its own cruise missile with the Long Neptune. What capabilities does this give to Ukraine that it didn't have before? Actually, it's a third iteration of Neptune cruise missile family. The first one was anti-ship missile we've seen in 2022. The second one with more limited land strike capability actually was employed in 2024 last year, and this one with a range. درو تي يوكرين زبحال كاب كال نخجز كاب كال نخركب يخلكال سلازلو بزح فابريكاتات نيا صوار غيرهم للويم مسغزيه يوكرين حيال وتدراو عقمي كحنص خلي كم هاجر تقصيل مالتي معناتو بزح فابريكاتات نيا صوارات يخم زلو ناي درونات ناي قلملن بزح تكنولوجي ابتوش تعد نخفر كاب كال نخمص شجر سلازغوني ابتوش تعد نخفر بزح صوارات فابريكاتات كفيتو مالو بتبتب مالتي بشبدبت بزح فابريكاتات تخفيت له سلازي مقراص ناي تقسن قلملن زبحال زلو دون بوتين زي فتوى بغمي فابريكاتات سلازلهم كلتيفهم اسوارهم تكتكو سلازخولو عدل كوهابهم يبلون غزيه كوهابهم يبلون زعينتي تكاب بوتين زلو نغتل. Just on your reaction to what we saw earlier in this week in the conversation between President Trump and President Putin, do you feel that this is sort of sincere and real progress towards a ceasefire? How do you interpret what we got from the two presidents? I have no doubts that President Donald Trump is really has very frank intention to achieve the peace, to achieve the ceasefire. The same I should say about the President of Ukraine, Volodymyr Zelensky. But when it comes to Russia, I don't see this frank intention to achieve the consensus or to proceed with the negotiations. And so far, Russia is imitating the negotiations, talking about زغا مراحنايتم لاتفيا تبعال هاجردي ولا ليتوانيا تبعال حنت كابتن مراح اوروبايان اب بالتيك ستيتس بحالا زلو يوم زياتم تم بالتيك ستيتس بحالو فلايت الناشتو قبل الراشا زلوهم صلن قبل بوتين زلوهم صلن قال درجاي زي حدا كابتي نيوكرين بزحات بتحجزت حجيزه الراشا كتودقا انت تقايلون كتفرسا فحفح نقتبل كتخلهم زمنيو انتلو زوم قرابتيهم اتزقرم قربيتهم يا راشا لذي ان امريكا اشحات كيلومتر رحيق زلا امينكا مز قربيت كاس قبر زلو صلينا نرزلنا ابيروبا زلو ميس كالكوليشنز درت كبيري بحكي imagine مز قربيتكا ابس لفتيركا اشحات كيلومتر كبهر هي زلو كتحنا كان عامينكا مز قربيتكا سفهفه كتبل كلا بتاميم زسافو زلو كلهم كاتو ما راح تاوزلو مولهم يمني راشا زقنا صبو زداهم اجدا زغبرو اصواز غبرو ብዙ ጸገማት ፈጥሩ ራሻ ግዜ ስለደይ ረኸበትሎም ወይ ምስቱ ዘሎ ኩነታት አባቶም ከተተኩር ስለደይ ተኸለምበር ተበግሱታ ሶም ደወስወ ንበይኒ ኔቶ ዝበሃል ብሎክ እንድሕሪ አሜሪካ ገሪፋቶ ድኻም ልብክ ሕዞም ይነዚያ ድኻም ልብክ ሕዞም ይዝብለኩም ዘሎ አሜሪካ ብዝኾነ ይሁን ካልኩሌሽን ኔቶ ገሪፋ ያለው እንድሕሪ ላዚዮም ዞም ባልቲክ ስቴትስ ባሉ ድኻም ልብክ ሕዞም ምክንያቱ ነብሶም ከላኸሉ ይኩሉን እዮም አንጻር ራሻ ድማ ብዙሕ ሕማቅ ገይሮም ኣሎ ስለዚ it's going to be very difficult for them security ناتهم نكوحسو
ምክንያቱ ክንዲ ከተማታት ናይ ኤርትራ እንተ ኮይኖም ዕቤት ናቶም ማለት እዩ ሃገራት ምዃኖም ከማን እዚኦም ንኣሽቱ ሃገራት እዮም ግን ኔቶ ስሉ ዝበሃል ሓይሉ ስለ ዘሎ ንዑ ኣሚንካ ምትኩታክ ምፅራፍ ንዕቀት ከም ሕሱም ኢኻ ትሪኦ ኣለዎም about possible peace and about possible ceasefire, but they are not even ready to keep the ceasefire as promised, not to attack, not to strike the critical infrastructure of Ukraine. After the Putin promise to President Trump that he will stop the activities against the critical infrastructure, actually they were continuing these operations. It is the information provided by Ukraine, and of course it shows that the willingness of Russian Federation to get the result is very limited. So እንታይ ዝብሉ ዘለው ወላ ምስ ፑቲን ተሰማሚዖም ከለውን ነቲ ዝተሰማምዑሉ ነጥቡን ክሕልው ከም ዘይክእሉን ፑቲን ጠላብ ምዃኑን እቲ ዝተባሃለ ነገር ከተግብር ዘይክእል ክእመን ዘይክእል ሓሳዊ መተላለሊ ገይሮም እዮም ዘቕርብዎ ያይ ንሳቶም ቶም ዝእመኑ መላእኽቲ ዝበልዎ ዝገብሩ መትከል ዘለዎም ገለ ገይሮም እዮም ነፍሶም ከቕርብዋ ዝፍትኑ ግን ትፅቡቕ ነገር እዚ ኩነታት እዚ ንምዕራባዊ ዓለም መራሕቲ ውሽጦም ውሻጢኦም ንከንፈልጥ ዘኻለና ኬስ ስለ ዝኾነ እዩ ላይክ ፕሌይቡክ እዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ዩክሬን ራሽያ ዝግበር ዘሎ እቲ ኩነታት ምዕራባዊ ዓለም ኣካይዳ ናቱ ኣተሓሳስባ ናቱ ፖለቲካ ናቱ ዲፕሎማሲ ናቱ ሽርክነት ናቱ ኩሉ ከመይ ከም ዝመስል ኣብ ንሓትሕዶም ኢኻ ክትሪኦም ዘለካ ባኻ ምስ መፁ ይኮኑን ኣብ ንሓትሕዶም ዝገብርዎ ባህሪ ትርኢ ፈሊጥካ እዮም ትፀኒሕካ ድማ ፅባሕ ንጎ ብዝተፈላለየ መልክዕ ክመፁኻ ከሎ ኢልካ ቀብ ከተብላ ትኽእል And in terms of, this is something that I'm sure took a lot of space in the conversations you had yesterday, how Europe basically gets a seat at the table. Are you concerned that basically the bilateral discussions between Trump and Putin effectively formalize Europe being sidelined? How does Europe get its seat at the table? What can it offer in these negotiations? Europe can play a very important role, not by discussing, but by taking the decisions. And we are taking decisions. We have very clear position on strengthening the pressure on Russia. We were talking about ብሓፈሻ እቲ ኤሮፓ ኣብቲ ጣውላ ንኸይሳተፍ ተዓፂሎ እንታይ ክግበር ይኽእል ናብቲ ጣውላ ንኽሳተፍ ንኤሮፓ ዝምልከት ጉዳይ ክነሱ ኤሮፓ ይሳተፍዎ የለውን ብኸመይ ኣብቲ ጣውላ ክትሳተፉ ትኽእሉ ንዝብል ኤሮፓ ኣብኡ ከይተሳተፍና እውን ውፅኢት ከነምፅእ ንኽእል ኢና እዚ ከዓ ንዩክሬን እናሓገዝና ዩክሬን ፀብለልትነት እንድሕር ሃልይዋ ኣብቲ ጣውላ ዝግበር ዘሎ ዲስካሽንስ እውን ዝበለፀ ዕድል ክህልዋ ይኽእል እዩ እዩ ዝብል ዘሎ ዝሓለፈ 3 ዓመት ዘይገበርካ ፍሉይ ነገር እንታይ ክግበር ይኽእል ሕጂ ትሕቶ ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ሙሉእ ሓገዝ ጌርካ ኢኻ እተን 3 ዓመት እቲ ሪዛልት ሕጂ ዘላቶ ዩክሬን ድማ ውፅኢት ናይቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተገበረ እዩ ካብቲ ሽዑ ዝነበረ ብዝተፈለየ መልክዕ እንታይ ክትገብር ትኽእል ሕጂ እዩ ሲምፕል መልስና ድማ ይፈልጥዎ እዮም ቀደም እቲ ዝበለፀ ተገይሩ ሕጂ ተሪፉ ዘሎ ተረፍ ጥራይ እዩ ዝበለፀ ተዋሂቡ እዩ ቀደም Policy for Germany since the defeat. Donald Trump demanded that European countries double their military spending. The new German government has embraced the open remilitarization of Germany, a major shift in policy for Germany since the defeat of Hitler and Nazism in 1945. Let's get started. This deal. بحفش እንታይ ዝሓተ ዘሎ ጀርመን ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ወተሃደራዊ ሓይሊ ንኸይህልዋ ተኣጊዳ ዝነበረት ኣብዚ እዋን እዚ ብዝሰፍሐ ናብ ውትድርና ንኽትከይድ ዝግበር ዘሎ ስለዚ ጀርመን ዓቢ ወተሃደራዊ ሓይሊ ምግባር ማለት ኣብ ዓለም ቀዳማይ ኩናት ዓለም መበገሲኡ ጀርመን እዩ ካልኣይ ኩናት ዓለም መበገሲኡ ጀርመን እዩ ሕጂ ድማ ጀርመን ኣብ ወተሃደራዊ ሓይሊ ተኣቱላ ጀርመን ኣብ ወተሃደራዊ ሓይሊ ኣትዮም ኣብ ሓፂር ግዜ ወተሃደራዊ ዓቕምናቶም ገጅፍ ክኸውን ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ እቲ ኢንዳስትሪያል ቤዝ እቲ ካር ኢንዱስትሪ ናቶም ሕማቕ ኣሎ ናብ ኣፅዋር ተቐይሮሞ ንሱ እቶም ፋብሪካታት ኣፅዋር ክሰርሑ ዝኽእሉ እዮም ስለዚ ጀርመን ድማ ክልተ ግዜ ዝገብሮ ሳልሳይ ግዜ ገብሮ ይክእልኒ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምስቲ ኣብ ልዕሊ ራሽያ ዝገብርዎ ዘሎ ፖለቲካ ኣብ ግምት ምእታው ካልእ ፀገም ክፈጥር ዝኽእል እዩ እስከ ንእሽተይ ንስማዓዮም ኣብዚ comes out of World War II. And what do I mean by deal? The United States needed allies, a bumper between itself and the Soviet Union. They were really afraid, since the Soviets did more to win World War II than anybody else did, and they knew it. And they were afraid of where that might go. Not that the Russians would invade, that was ridiculous, but that the communists inside Europe would have their day knowing that they had an ally to the east. I want to remind people, the first post-World War II government of Charles de Gaulle in France had half a dozen members of the Communist Party of France in the cabinet as ministers. The second most important political party for 20 years after World War II. And ብሓፈሻ እቲ ታሪካዊ ክፋል ዝነግር ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ኣገዳሲ
ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ብዙሕ ኣሜሪካ ነቲ ታሪኽን ነቲ ፊልምታትን ዶሚኔት ስለ ዝገበረቶ ካልኣይ ኩናት ዓለም ፀብለልትነት ናይ ኣሜሪካ ከም ዝተወደየ ኣሜሪካ ኣበርክቶ ከም ዝነበራ እዩ ዝንገር እቲ ታሪክ ተሓቂ ግን ታንክስ ጋር ምዝ ሕጂ ናይ ዩክሬን ብዙሕ ሓቅታት እዩ ብተደጋጋሚ ኣብ ሚድያ ክዝረብ ጀሚሩ እምበር ነቲ ታሪክ ዝፈልጥ ራይ ትፈልጦ ነይሩ እምበር መብዛሕትኡ ሰብ ኣሜሪካ ካልኣይ ኩናት ከም ዝወደአቶ ገይሩ እዩ ዝፈልጥ እቲ ፊልምታት ናቶም እቲ ዝዓበየ ክፋል ናይ ካልኣይ ኩናት ዓለም ሕብረት ሶቪየት እያ ገይራቶ ሕብረት ሶቪየት ድማ ኮሙኒስትስ እዮም ነይሮም እቲ ኮሙኒዝም ዝበሃል ድማ ኣብ ኤሮጳ መፅኡ ነይሩ ኩለን ሃገራት ኤሮጳ ኣብ ፈረንሳ ኣባላት ናይቲ ባይቶ ነይሮም ኣብ ጣልያን ነይሮም ኣብ ኩሉ ነይሮም ስለዚ እቲ ናይ ኣሜሪካ ማርሻል ፕላን ገለ ክበሃል ከሎ ሓልዮት ናይ ኣሜሪካ ናይ ኤሮጳ ስለ ዝነበሮም ኣይኮኑን ስቕ እንድሕር ኢሎም እቲ ኮሙኒዝም ዝበሃል ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ኤሮጳ ኣትዩ ስለ ዝነበረ ኣንጻር ፋሽዝም ስለዚ ከዚ ዝነበረ ፋሽዝም ማለት ናይ ጣልያን ዝነበረ ዋላ ናዚዝም ገለመለ ኩላቶም እዚኣቶም ኣንጻሩ ስለ ዝኾነ ሶሻሊዝም እቲ ሶሻሊዝም ዓብሊሉ ናይ ኤሮጳ ምሉእ ንክሕዛ ስለ ዝፍራሕ ዝነበረ ምንታን ካልእ ኣማራፂ ንኩሉት ኣሜሪካ ማርሻል ፕላን ዶግለዶ እናበለ ዕድላት ክፈጥር ዝጀመረ ነቲ ኮሙኒዝም ኣብዚ ኤሮጳ ዝነበረ ንምጥፋእ እቲ ኮሙኒዝም ዝበሃል ኣተሓሳስባ ተጠፊኡ ጥራዩ እቲ ካፒታሊዝም ናቶም ክመፅእ ዝኽእል ኣብ ልዕሊኡ እውን እቲ ኮሙኒዝም ዝበሃል ስነ ሓሳብ ዝኾነ ሃገር ህዝቢ ክቕበሎ ዝኽእል ሓሳብ እዩ ከቢድ ሓሳብ እዩ ክትፈልጡ ዘለኩም ውፅኢታዊ ሓሳብ ኣይኮነን ሪናዮ ናይ ሕብረት ሶቪየት ወዲቓ ዝሰርሕ ነገር ኣይኮነን ኩሉ ሃብቲ ናይቲ ሃገር ንኩሉ ህዝቢ ማዕረ ክብፅሖ ክብለካ ከሎ ሰብ እዋ ፅቡቅ እዩ ዝብል እቲ ድኻ ታሕቲ ዘሎ ዋ ናይዚ ኩሉ ሃብቲ ተመቂሉ ናባይ ክመፅእ እዩ ስለዝብል ብስነ ሓሳብ ክትሪኦ ከለካ ፅቡቅ ዝኾነ ሓሳብ ኮይኑ ይስማዓካ ኮሙኒዝም ግን ኣይሰርሕን እዩ ከምዘይሰርሕ ኣብ ዝተፈላለየ ሪናዮ ቻይና ዳ እንተ ኮይና እንተልካ ቻይና ኮሙኒዝም ኣይኮነን ዘሎ ኮሙኒዝምን ካፒታሊዝምን ሓዋዊሶም እዮም ወሲዶም ዳስ ዋይ ኣብ ቻይና ቢልዮነራት ዘለውና ማልቲ ቢልዮነርስ ዘለውና ድኻታት ካለው ማለት ኣብ ታሕተዋይ ደረጃ ሂወት ዘለውካ ኣለው ኣብ ኮሙኒዝም ኩሉ ሰብ ማዕረ ክኸውን ኣለዎ ዝብለካ which is a disaster ዝሰርሕን ዘይሰርሕን ማዕረ ክኸውን ኣለዎ ኖ ከም ዝበሃል ክህሉ የብሉ ሓደ ብስርሑ ክትረር ክኽእል ኣለዎ ዕድላት ማዕረ ክኸውን ኣለዎ ንኩሉ ሰብ ዕድል ክትከፍት ኣለካ ትምህርቲ ንኩሉ ማዕረ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ኩሉ ሰብ ዕድል ክህልዎ ኣለዎ ንክዕወት ግን ዝዕወት ግን ዕወት ዝሰርሕን ዝደኸመን ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ዝደኸመን ዝፃዓርን ምስቲ ኮፍ ኢሉ ዝውዕል ዘሎ ማዕረ ክኸውን የብሉን ስለዚ እቲ ናይ ኮሙኒስት ኣተሓሳስባ ኣብ ወረቐት ክትሪኦ ከለካ ብፍላይ እቲ ዝበፅሐ ሰብ ይቕበሎ እዩ ዋ ንኩልና ማዕረ ክንከውን ድሕሪ ኮይና ማዕረ ዝውስዓና እንተኮይኑ ፅቡቅ እዩ ዝብል ኣስዋይ ድማ ዋላ ሕጂ እውን ኣብ በዓል ኣሜሪካ እቲ ናይ ኮሙኒዝም ሓሳብ እናደልደለ ዝኸይድ ዘሎ ስለምንታይ ዝበፅሐ ሰብ ስለዘይብሉ እቲ ዘለዎ ድማ ኣመና ስለ ዘለዎ እቲ ጋብ ምስ ከፍዐ እቲ ሰብ ኣብ ኮሙኒዝም ኣተሓሳስባ እዩ ዝኸይድ መንግስቲ ኩሉ ክገብር ዝብል ኮሙኒዝም እዩ መንግስቲ ትምህርቲ ክሕዞ ገለ ክሕዞ እንድሕር ኢሉ ከምዚ ኣብ ኤሮጳ ዝኣቱ ዘሎ ኣብ መወዳእታት መንግስቲ ዳርጋ ፍርቂ ናይቲ ገንዘብ ከም ኣብ በዓል ዴንማርክ ነቲ ገንዘብ ይወስዶ ማለት እዩ ከም ታክስ ገይሩ ንሱ ድማ ሪኣሎኬት ይገብሮ እዚ ነፍሱ ዝኻለ እናቐፀለ ተኸይዱ ናብ ኮሙኒዝም እዩ ዝኸይድ መንግስቲ ኩሉ ነገር ክገብሮ ትገብሮ ማለት እዩ እቲ ሰብ ድማ እጂ ኣብዘን ስካንዲኔቪያን ሃገራት ዳርጋ ከምኡ ክትሪኦ ከለካ ናብ ኮሙኒዝም ገፆም ይኸዱ ኣለዉ ግን ስቲል ሰብ ድማ ከም ድሌቱ ክንቀሳቐስ ዕድል ኣለዎ እዩ እምበር ኣብ ዴንማርክ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ሰብ ማራይ ሕጉስ ኣይኮነን ኩሉ ክንደይ ገንዘቡ ናብቲ ታክሲ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ዴንማርክ ኮይኑ ፅቡቅ ደሞ ዘለዎ ሓዳር ዘይብሉ ቆልዓ ዘይብሉ ፅቡቅ ክስምዖ ኣይክእልኒ እቲ ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ ገንዘብ ንዑ ይኮነን ነቲ ሲስተም ነቲ ሓዲ ፅቡቅ እዩ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ነቲ ሰብቲ ግን ድሕሪ ዕድል ተዋሂብዎ ካብ ዴንማርክ ሓዲሙ ኣብ ካልእ ክኸይድ እዩ ዝደሊ ቢካዝ ያ ደፍኒትሊ ኢትስ ናት ጎና ሰርቭ ሂዝ ንዑ ፐርሰናል ክጠቕሞ ስለ ዘይክእል ብዝኾነ ስፍሕ ዝበለ ኣርእስቲ እዚ ኣብ ካልእ ነገር ክንገልፆ ንኽእል ኣብ ስዊስ ኣነ ክነብር ከለኹ እቲ ዝበለፀ ሲስተም ኣብ ስዊስ እዩ ነቲ ፕራይቬት ሲቲዘን ዕድላት ይህብዎ እዮም ነቲ ኮሚኒቲ ድማ ዕድላት ኣለዎ ስለዚ እቲ ሰብ ከም ግለሰብ እውን ብዙሕ ነገራት ገይሩ ነገራቱ ኣዋሓሒዱ ክኸይድ ይኽእል እዩ ታክስ ኣብዚ እውን ክቡር እዩ ግን ካብ ካልእ ኤሮጳ እቲ ዝሓሸ ታክስ ብግለሰብ ብኮርፖሬሽን ኣብዚ ዓዲ እዩ ስለዚ ኣይ ቲንክ ሃገራት ካብ ስዊስ ብዙሕ ክመሃርዎ ዝኽእላ ከም ዘሎ እዩ ዝርዳእኒ ናይ ሎም ኣርእስቲ ብዝሰፍሐ መንገዲ ኣብ ካልእ ግዜ ክንሪኦ ንኽእል ንኸውን ናይ ሎሚ ግን ኣብዚ ክውድእ ክፍትነ ከም ወትሩ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ትገፍ ምሃብ ጫውዒትና ገበርና ኣብዚ ክንዛዝብ ኢና ድሓን ኩኑ